Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai vek kule January ni som pa ni sang ni som ni parukania nimin lama khan JNK lama Pakistan lama tangaron thok drone enge mozat an mulea India an ral khel hle maya tuna hian hel ho hi ron chat chuale tuminan in buat sai na sat le ni in an soi tin Pakistan lama hel Laskari Taiba LET an ho tu berdot tu chuan school nau pang te ma athua soina Pakistan Army Pakistan Sarkar tenen an tho honge thuaron puang chuakani amasa in President Trumpan Iran chungchang asoina le Iran boina kalzel chungchang hi ngai thamasa teang US President Donald Trump chuan Iran Sarkarin mipui sarkar lakalung oilo nalantiran war mi zatam tak an tha ta ka wangin Iran laka hian ral thuam chak tak very strong military action man aril ruk mek thua soya Trumpa soidanin Iran hruai tu te hian in biakna negotiation neyan ron rot to ani pathian ni khan Air Force One chunga reporter ten mi puinwar mek te thina chungchanga Trumpa red line kha Iran hian apel to ti anzo chuan Trumpa chuan an pel tran to ni in alang ti in na changa he thil hi kan ngai thu tak hle a sipai te poin an en thi thlai meka thutluk na kan siam thuayang ti na soibel bokani Iran ram chung buaina hian mitam takan thi to a thizat an ta lan nero ain ang chialawa human rights activist news agency US chuan mi zanga somthum pariat an nia chungzinga chuan norna tel mi zali somkwa an tel baka police sipai lam thipo an tel ni na ta langa mi singkhat le zaruk vel zet man an ni to bokani Iran human rights Norway chuan mi za somkwa pahni an thi to ti an ta lang thungani Irana internet blackout ani awangin thiza thi riat chiana har sa le a activist ta chuan talan ai hian an tamzok nge an ringani Iran vauna khau tak Iran Parliament Speaker Mohammed Bakar Kalibaf Revolutionary Guard Commander Lui Chuan Washington chu thil khiat sual miscalculation nei lo turin nawawa Iran abeyani chuan Israel ram occupied territories te US sipai munpui base le anlong zong te chu kan target kan bei tur dik takan niang ti in asoi khau hle ni Trumpa hian malak dan tur chi sang sanga ngai tu America chung te chu sipai manga bei thut military strike cyber weapon internet le technology manga bei crack na sanction ti pun internet lama sarkar do tu te tran pui US omek Iran lal sa nung ber fa pa Reza Pahlavi chuan Iran sipai le sarkar na thok te chu mi puinwar te zom turin na nge na mi pui te lama iding don nge tual that tu te thurwal pui ithang don ti na zotani Iran President Masud Pezeshkian chuan he buaina hi mel maten rampona tanga territories anron thurwal pui wang nia soin thotan ni hian sarkar thlopna national resistance march nei turin mi pui te som thungani Iran police ho tu chuan buaina siam tu zinga amahruai tu tam tak an man to thule an chunga hremna na tak pathian hmelma enemy of God tin hremna chu thina ani thei chung chu lekko ani tur thua soibok Israel sarkar chu ain ring renga mase Iran sarkarin ramdang thurwal pui anga apu lo nan an ngoi reng ri ani internet block ani awanga thilom dan riat ahar satlai hian Starlink satellite internet mangtu activisten thalak le chanchin tlem anon thon chuak thei ram rama sari khu ami pakhat soidanin sipai thunun na khau tak martial law noya kan khuwa chu a omme kani atiani BBC in atarlan dan chuan terana thunei tu pakhat chuan pathian ni khan thilom dana thalo hle kan thian te tam takan thi to a silai mutak life round an manga in do na mun ang maya ni kot khera thi atling pur maya takin ruang an thiar chuak renga ni te na soi
BBC chuan teran bula ruang da na mun mok pakhata video a ruang bek za somriat velan chiara US in bun human rights activist news agency chuan ram chung mun rang ranga sarkar lakanwar zali somkua pangale sarkar sipai security personnel somli pariat anthi to thuanem ngetani chuti rualin kar ni chung boina chuaka mi sing khat le zaruk vel zat man ani to bok US President Donald Trump chuan Iran hruai tu ten an ron biak thu le in biak na negotiate nei an du thu asoya ma se Trumpa chuan in mu na nei main malak angai mai theani ti in a soi belani US malak dan tur hi ati chiang lo na in than tur khau tak tak kan nei atia CBS news in ta lan danin Iran bei dan tur military strike chungchanga Trumpa hi riat tirna briefing pe kani toni malak na tur jinga hian soita kangin internet lama sarkar do tu te tanpuya cyber warfare mantele krek na sanction bel cha te potel thei bokani henor na hi thilman sang lutuk inflation wanga intran ania ma se tu na chuan Iran hruai tu sang ber ayatollah ali khamenei le sarkar kalphung critical rule top na tur an au pui toni Iran attorney general chuan nor rel tu te chu pathian melma enemy of god a apuanga hei hi thi na hial then thei sual na ani hospital te din mun hospital rang ranga thok ten BBC nena an hospitala ruang le hliam atam le thuan soya raz khua a hospital pakhata zirtop ni zana khan ruang somsari izat athen ania terana thok pakhat chuan naw pangtam tak chu an lu le an lung hat zona silai muaka tlang ani ti asoi internet hub le information bu har satna Iran sarkar a hian ninga ni tang khan internet shutdown vek kania thilom dan hriat har sa le amairo chu video then khat likaw ta tangin ruang tam tak beka tuam ani dan te masat khua a sipai te le mipui te in be dan te mu theiani Iran president Asad Pezeshkian chuan he buaina hi US le Israel fui por wanga thleng ni na pu'a ma se fin fianero engma apelo thung BBC verify le BBC Persian te chuan sipai te hian mipui te chu silain an kap ti annem hetani Iran lal sa nung ber fa pa US sa ommek Reza Pahlavi chuan mipui te chu Trumpan an huai senna amu thuwa khila karon zom thuayang cheuti na tiamani Islamic Republic Iran sarkar hian sipai anin dailo hleto ni na soiboka henor na hi kumsang ni som ni pahnia masa amini thiwanga buaina chuan nulama ramchung buaina na saper ania he buaina hian khovel mit afuthup ani taber mai Iran hian US achet mai lavin ama atang to in US vaulet na hi an lo chak chuak fo to thina ma se Trumpa hian katiang ati hi chu ati mai zel thina wangin achet le tak tak mai po arin omviau maya achet dan turero soithia maharsa kan soita kang khan du thlan tu sang sang aneya heng jinga hian eng ang ber hinge ampanang hriat ani lowa khrek na te hi asiam belani chuan Iran mipui te hi atuar na saber tur anni le loisia rilru sen thiam po harviau inarinom chuti rual chuan ral thuam nena sipai chakna manga ache ani chuan Iran hian lo en liam mai mai antum mel bik lo lemaya indona na satak khring chuak thei ani reng tuna hian anin kar boruak hi atang leni nimin pathian ni tlai khan Jammu and Kashmir international border IBL line of control LOC mun rang rang samba Rajori le Punch district a drone ni riat thlok lai bu ania security force te chuan uluk takin an vil zoi ngalti thunei tu te chuan an soyani heng thona chi flying object zong zong hi Pakistan lama tanga ron thlok phean nia India ram chunga minute tlem te an vir kwal nuwa Pakistan lama hian an thlok kir le vekani drone mu ani vele hian security force te chuan a mun ngeya dapna ground search operation an tran ngalani
Jamua Kanachak sector Rajpura area a firfiak niarin helten satellite communication thuziak trong in thonnana satellite man an nei ti mu chwa ani nuin security force te chuan dap na be puyan thakani mun sang sanga drone an mu dan chu rajori no sira sectora taida rukle minute som thum panga vel khan gania kalsian khochunga drone pakhat mu ania ram riveng tu sipai army te chuan medium le light machine gun mangin an lo kap ngalani rajori teriat hun khat deuh reuh ain rual deuh thoin khabar khobula drone dang mu ani le a he thil an mu a hian eng light ade sep sepa kalakotia dramsal kholamatanga ron thokin barak lam apanti mu ani samba ramgar sector laida sarile mil som panga vel khan chak babral khochunga drone ang tak thlok lai mu ani bok punch mongkoti sector LOC bula mankoti sectora laida rukle minute som hile panga vel khan taina tanga topa lampana thlok lai mu ani bokani intelligence agency ta chuan laidar thum vel khan thuraya satellite device mangin in biak na om ti an mutsuaka a GPS location thlengin an chui zui ani hemi nu hian sipai JNK police SOG BSF le CRPF te tang kop chuan chulai mun chu an huala an dap ngala tun thlengin thil rin hlel om mu lom lo ma se uluk takin an la dap me kani zirtop zan khan samba district a palura khua a Pakistan drone in aron thak nia riat ral thuam an lo mu to a chung zinga chuan pistol pani magazine pathum le amu som paruk baka grenade pakhat atelani hetiang borua kara hian SSP puns chuan ramribula village defense group VDG member tene dan thu khoma khwale tuiven na konga sarkar dan SOP zom chunga in ring renga om turina cha hlomani tun naya Pakistan lamatanga drone ron man hi ahluar hle a sipaita na harsat na siam tu berchu heng drone te hi bu anhara ral thuam pistol grenade le damdoi man khap drugs an ron thak thinani hei hi dropping antia tual chung fir fiak te tan man ruwa an ron chop sak thinani man deuh kha chuan Srinagar le Achhevel Kashmir Valley a fir fiak te hi an chena sakver thina ma se tun naya Jammu region Rajouri Punsle Samba lama anin suan thungani helai mun hi ramngo le tlanga tama wangin fir fiak tan bi ruk na tama sipaitan bei an harsa ani security force te tana thil thar le laom tak pakhat chu hybrid terrorist anti hi ni heng mi te hi rikota fir fiak anga ming chuang lo mi pa ngai anga khosak phung nei ma se aruka fir fiak pol te tana tual thana emo ral thuam thuruk na thok tu an nia an mela khiat mai thei an ni silawa wangin manan har hle ni kum sang ni le som pakwa a article 370 thia ani nu khan JNK chu state ni to lovin union territory UT ania sarkar lai pui central government hian mason na satakina thoka G20 meeting te hial Kashmir a hian nei ani to a tourist po kumdang song ai nan tampa ani JNK a hian kum tam tak chung legislative assembly in than naum to lova ma se Supreme Court thu pek angin in than buat sai tura impu achana kalmeka hei hian tual chung politics boruak ati sathar hle bokani India sipaite ti changkan na military modernization chuchak taka kalpui mekania ma se ral thuamte man ngal mai thei tura chop chua zung le pon lamatanga la om lo thleng thei laka inven na ti chak chu ma chop lian takani ti analyst te chuan an soyani India sarkar chuan dollar tluk le dingon som thum zet man non na tur defense package pathum ma poma he sum hi India le Pakistanin me tha a anin beinu kumchan veliam ta apomani heng ral thuam leitura arwa manzinga hian at noyami te hi alang sar zualani advanced airborne
early warning bohua ka tang mel ma local bulok thei khol chang khang pinaka rocket system rocket ka chuana khol chak tak drone detection system mark II drone local mu chuale thunun na khol drone air force navy le army te man tur drone chi rang rang enkol na C-17 globemaster le C-130J super hercules thona lian le S-400 air defense missile enkol na te telbok Gaurav Kumar US research chuan kumsang hi som ni panga kha India in sipai lama mun all omte no phuina le reform in siam rem na kumata na amman thuwa soya tun ma anga man rodang lam lutuk zon ain tun lai in do na mual battlefield a man ropoi mo zual telama New Delhi hian ril ru apeto zo kani mani in to del na self reliance India hian atmanir barbarat mani in to del angai poimo wangin sipai ti changka nana sum mantur za som sari panga chu ramchung domestic ral thuam siam telenan amang dona army te soidanin anthil man za asom kwa vel chu ramchunga siamani toni air force mani ramasiam LCA Tejas Mark 1A fighter jet masa te chuan enchin na masa an thlo chu masak ber an len to a hei hian MiG-21 thlo na hlui to te athak don ani Navy French Rafale Marine fighter jet som ni paruk leinan US dollar billion sari le point li set sena niya cavalry class submarine tana torpedo leinan po thuthung an ziak to bokani army pralai Agni 5 Agni 1 le Prithvi 2 ballistic missile te lo thling takin nan test to a apache helicopter pathum pon dong to ni ramri naya mason na mel malaka invent nan le chet rup na then laya chet zung zung nan India chuan China ramri naya kong le lei bridge siam na project za som hi panga jet athok tran to a hemiatan hian US dollar million zanga som kwa jet arwa manani chuti rualin India chuan aral thuam siam BrahMos missile chu Indonesia le Vietnam hena hal tomin imbiak na kalpui mek bok analyst tenan soidanin sumpom approval le atak takaral thuam don delivery hi ain thau le thina si Uday Bhaskar naval officer lui chuan fan chuanan hun adu rei thin le a hei hi India ta na harsat na lian tak alani ati Rahul Rawat ORF chuan China le Pakistan thokho hian India chu true front challenge man ni atanga beina ma chon turin na nora chuwangin technology chau rin chan lovin sipai kalphung le ruam manna strategy tepo a aya chakati danglam ngaya ni ati China le Pakistan thoho na hi India tan chuan true front war man ni atanga in beina hlom takania India tan chuan arwalin China East le North lama le Pakistan West lama machon angai thei ti na ni India hian asipai chakna zong zong mun khata ada thei lova ramri patnia asem darangaya hei hian sipai teral thuam le logistic bungrothon vela har satna asiam thei indo puya chu thut chuan China in North lama tanga aron nor lain Pakistan in arukin ral thuam emo sipai emo mangin Jammu and Kashmir lama buaina alo siam theani Sipek le Karakoram highway China le Pakistan hian China Pakistan economic corridor Sipek anthok duna he kongpui hi India in maniram anga achal Pakistan occupied Kashmir kaltlanga siamania hei hian India sovereignty thunei na palzu tani he kongpui hian China sipai ta chu olsam takin Arabian Sea tuipui thleng thei turin konga hon saka chu India ta na hlom takani Pakistan hian aral thuam man tamber hi China siamani to a J-17 Thunder a fighter jet hi China le Pakistan siam dunania China hian Pakistan hena nuclear technology le missile siam dan alo zirtir to thin nia hriatania hei hian
South Asia boruak atimuang lo hle tun naya drone kan bu fo te po hi China technology in khatan ni tlang pui China hian Indian Ocean tuipui chunga hian India hualnan longchol na mun port asiam kuala wadar port Pakistana wadar port hi China in ayan kola indo puya chua chuan China long sipai Navy te hian he munatang hian India an bei theidon ani khovel ma entirnan United Nations Pakistan a firfia khoutu te global terrorist sanga puan an ni dona piangin China hian alo dang alo veto china hei hian Pakistan tan mun him ma siam saka India tan firfiak dona konga harsap na lian tak asiam thungani India sipai te hian China le Pakistan laka mun ni true front be na ma chon tur hian integrated battle group le mountain strike corps te mangin ruam man na khau tak anai mek ani mountain strike corps 17 corps an ti chu India chuan China ram ri line of actual control big ma chon turin 17 mountain strike corps adina atum ber chu mel maten minron be thut chuan tlar nung lama lo inven chau ni to lovin an ram chung nge ya valu offensive le va be le ve kal khani pan Indian capability he kor hian tlang sang le khowot noya po thona le helicopter mga sipai te mun latak tak khleng thei turin training an nei ani integrated battle group IBG man lai chuan sipai tam tak an chet chuanan hian hun adu rei thina tuna chuan IBG hian kalpui to a IBG hi sipai tlem jok ma se ral thuam tha teng artillery le engineer zong nei sa ba nia thok chuak ngal thei turan ni melma anron lu chuan thani thathum te ma ngai lovin dar kartlem te chungin ramria an thleng hal thei don ani rebalancing sipai in sem dat dan thak thleng mandeu kha chuan India sipai tamber hi Pakistan ramria anom thina ma se lataka buaina om nu khan China centric focus Pakistan ramria strike corps pakhat chu China ramri lam veng turin an son pheya hei hian atar lan chu India hian Pakistan ain China hi la umzoka angai to ti nani theater command sipai hlom thum tho ho na tuna hian army navy le air force te hi ho tu rang nuaya an oma ma se theater command siam tur hian ma an lame kani hemi om zia chu China ram ria chuan air force le army te kha ho tu pakhat commander nuaya anom to anga thutluk na siam zung a ol sam to hle don ani infrastructure kong le le tlang sanga sipai te an chet chak thei nan Zojila tunnel le atal tunnel te hi tunlai in dona chuan thilpoi mo beran ni heng tunnel te hian thasiklaya kong ping thin kha aron sut kian ta ka wangin sipai le ral thuam lian teng te kha kumtluanin ram ria anda thei to ni dual task formation sipai portion khat chu Pakistan beitur le China beiturin training an pe a borua ka zirin an mamo na lama pianga an son kwal zung thei ani India hian nuclear ral thuam chungchanga hian no first use NFU policy aneya hemi om zia chu amang ma satu kan ni lawang ti hi ni India hian mel maram China emo Pakistan emo po nuclear in abe masangai lawang ma se mel maten India ram emo India sipai te mo nuclear ral thuam ma anron be ani vai chuan India chuan na satak le na takin nuclear ral thuam mang hian abe let ve don ani nuclear triad India hian triad tanaya hemi om zia chu tlang land boruak air le tuin huai sia tang tein nuclear missile aka chuat thei vekani hei hi true front war ra chuan apoi mo hle a chan chu mun pakhataral thuam te mel maten anti chiat poin mun danga tangin ala beilet thei don ani tuipui sipai navy terwa manna true front war a hian navy te hian pressure
nor na siam nan na lian tak an thok don ani Malacca dilemma China krek dan China hian a khosak na tur khovel thil petrol le bungrua za somriat zet hi Strait of Malacca tuipui kongjim te kal tlangin ala lut thina indo puya chua chuan Indian Navy te hian he kong hi anlo dan sak theiani hei hian China economy ati chia anga sipai norzel na tur chakna anei lovang Pakistan Navy dan cha Pakistan hian tuipuya tanga lu na kong Karachi port pakhat chianeya Indian Navy te hian he kong hi an hup sak chuan Pakistan hian petrol le indo na man rodang adong theidon lova kar khat vel nuwa an tlom hal mai theani Andaman and Nicobar Command he mun hi tuipui lai lia sipai mun puyania India chuan helai mun hi thona le long sipai dana na manga South China Sea tanga China long local turte alo dang theani Nuclear submarine India hian INS Arihant angche nuclear submarine tui nuai longa neya hei hi mu har a tui nuai atanga mel ma teram chungril tak thleng nuclear missile na kap theani necklace of diamond versus string of pearl China hian India hualnan tui pui chunga long cholna asiam kwala string of pearl antia India point hei hi machon turin ramdang Oman Indonesia Vietnam le Mauritius te mun ma man ve theinan thu thung asiam kwal ve a hei hi necklace of diamond anti thungani INS Arihant hi India tanaral thuam thuru kluber pakhatania hetui nuailong submarine hi abik takin nuclear ral thuam kap chuak thei tura siamani nuclear power mangani submarine pangai diesel electric te chu an battery charge turin tui chunga an ron chua fo angaya mel maten an mu ol sam chin INS Arihant hi nuclear reactor megawatt somriat pathum manga ti nun ania wangin thatam tak tui nuai ril taka an biru reng theya achunga boruak tha oxygen le tui thiang him ama in ain siam chop vek theyani mel maten khoilaya nge a om ti an khe theilova tui nuai atanga be thut na na tangkai ani INS Arihant hian tui nuai atangin nuclear missile kap chuak theya K-15 Sagarika missile missile hian kilometer zasari somnga vela hla akap theya K-4 missile hei hi aral thuam turu berania kilometer sang thum zanga zeta hla akap thei hemiom zia chu India tuipui Indian Ocean atangin mel maram chungril tak avakap thei ti nani second strike capability India hian nuclear indo chuak thut se tlang le boruak atanga kan nuclear ral thuam te chu mel maten anti chia ani point INS Arihant hi tui nuai ril taka ala him dona chuta tang chuan mel maram chunat takin ava beilet second strike thei don ani hei hi mel maram ten India min be masak an lau chan ber pakhat poni bu har sa le silent nuclear submarine te hi ari noi sa te me ma tui nuai sonar ri manga thil mu na manga mu har le a India in he submarine asiam hian sound cancelling technology na satakina mangani mani ramasiam indigenous ral thuam Arihant hi Sanskrit tong nin melma ti chetu slayer of enemies ti nania India ram nge asiamania wangin athiam na thuru technology hi ramdangin an revelova hei takhi indona alut chan pakhatani tunla indona hi chuan van boruak hi apoi mo ber pakhat tania chuti rual chuan tuipui lama indona po nual suat thei ani chuang lo tui nuai lampang chet lat na le tuipui in be na lampang hi India po hian angai poi mo a nei po anei thaviau to a in van sang lampang indona a po India hi khovela asang pol ani phak thawani Pakistana inbun firfiak pol Lashkari Taiba LE tia thunei tulian pani na
Sayfullah Kasuri chuan an Paul le Pakistan sipai military te chuan in zom na an nei ti anem het Kasuri hian Pakistan anau pang sikul pakhata an hun man na hemi chungchang hi asoi chuaka he athu soi video hi engtiklaya lak nge ti khian ni lo ma se intelligence te chuan he video hi atakani ti annem het to ni he video a hian Jammu and Kashmir a Pahalgam tlo tu tourist somni paruk zet that tu firfiak Paul ho tu pahni na hi balloon sen ne na chei mun sang adinga anung dewa hian naupang school logo ni khiat alang bokani Pakistan sipai army te hian mipui mo voina mahruai turin min som chin India rampo hian min hlau ti in sia em ti in LET firfiak ho tu hian a soyani khovel mundang mason na changkang to muna chuan naupang skula firfiak ho tu thu soi tir hi thil thengai lo ania ase Pakistan a chuan he LET terrorist lian hi zalen takin naupang ril ru ruai koi thei turin hun pe kani LET ho tu thupuan hi India tan chuan thil thar ani lem lo a chan chu India chuan kum tam tak Pakistan sarkar hian firfiak te athlop state sponsor terrorism ti alo soi to thina entianan sang khazakwa somkwa pakwa a Kargil warlai po khan Pakistan sipai le firfiak te hi an tang to ani LET te anin buat sai thar le mek November sang ni som ni panga khan NDTV chuan Jammu and Kashmir firfiak te chet na chungchang lo tar lang to a hei hi Pahalgam firfiak beina wanga India in operation Sindoor kalpui nu tharukna ani intelligence report te tarlan danin LET le Pakistan in athlop firfiak Paul dang Jaish Mohammed JEM te chu beipui thak thar le turin anin ramin anin buat sai mek ani New Delhi a ho tu te chuan hei hi film khur tura khiat tirna khau tak critical warning ani thu soin India sipai Northern Command te chu uluk takin anin veng mek ani India chuan Pakistan hian firfiak aron thon chuak rengani chuan operation Sindoor hi nasale zualin achun zomang ti alo soi to bok nimina khan Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma chuan North Kashmir line of control LOC lama inven na le firfiak lo lut infiltration dan na mun puite atlo a galma ka high altitude warfare school pot loin thiam na thar le technology manga sipai te training dana en fi ani Jammu le Kashmir JNK lama sipai te army in pu cha dan hi thil hlom thum lian taka then thei ania tunlaya an man rohman le an kal phung thar te hi hetiang hian soi te ang in biak na le en thang na surveillance and tech sipai te hian anti infiltration obstacle system AIOS anti mai ramri hung na fencing changkang tak an mang to a thermal imaging khua athimemo ni asaemo ruapo sutluk ma se mihring tak salum na heat signature manga muthei kholan mangani drone and UAV drone mangin ramngo pikle tlang har sa tak te chu an thli thlai reng chin smart sensor ramri bula hian nim kar le leinuai thlengin sensor anda thil ridewe mo lei nging deuh on chuan sipai munpui control room a khriat tirna akal ngal thin operation Sindoor le beipui thak he operation hi tun hnaya firfiak beipui an thak ram mingania sipai te hian hetiang hian ruah manna na an thokani surgical strike and precision raid firfiak te omna mun riat chian ani vele a mun chu anwa be thut chin cordon and search operation ka sok khua emo mun pakhat emo an huala firfiak le an ral thuam thuruk te an zong chuak chin RR Rashtriya Rifle JNK firfiak beitu bigatan hian a ran panga tadin Rashtriya Rifle te hi mun ranga anin sem dara tual chung boruak an vil rengani tlang sang bika training mountain warfare Kashmir tlang hi asan le avo awangin sipai te hi
mun bi kata na training petur hian high altitude warfare school HAWS galma ka aoma khowot minus degree nuaya nun kho chua dan le in be dan an zir thina ni sipai tharal local te chu thakhat vel tlang sang bo ruak ne na in adjust turin hun pek an ni masange ngai thina ni mi pui te ne na tho ho satba wana sipai hian fir fiak be chau ni lo mi pui te ril ru ne nan operation saba wana an kalpuya nau pang te tan school ten din saka damlo en kwalin medical camp te an buat saya tin na thiam na vocational training pek te an thok thina hei hian mi pui te fir fiak ten an hruai sual lo na na pui na sa hle ni